teman-teman, jumpa lagi dengan Gatong kelompok kampanye proyek yang bertema kuliner. Tamang-tamang, langsung saja Katong masuk. Katong mau menikmati hidangan nasi goreng. Semua tolong percaya, jangan terlalu laju maju cewek. Tahan tenaga kita goyang santai. Ikuti tempo biar keringat sampai. Sengaja bikin pelan, kasih minyak lantai. Kasih slow, kasih slow, kasih slow, kasih slow tempo. Kasih slow, kasih slow, kasih slow atau nanti kacau. Teman-teman, lihat akan punya proses pembuatan dengan bahan-bahan yang sudah disiapkan sekali. Bahan-bahan yang dipakai tuh, of course, ada nasi putih, ada telur, saus tomat, saus kecap, ada garam, jintan, ketumbar, dan lain-lain. Jangan terlalu ulat ya macet pace dong kaki su abu. Jangan laju terus sekali-sekali alon dulu ay. Dong baku ambil baku tunjuk satu-satu. Baku kadayo terasa sadar sampai susubu. Macam enak-enak karena atam desu minyak. Kuda lumping kabiawak sampai jurus dewa falak. Musaka tidak kepen dong tara peduli. Yang penting lagu songnya itu ulang lagi. Masa gara-gara masalah sepele kau langsung ucapin tak putus sepele. Setiap hari kau tuh dosa. Saya juga manusia. Orang yang lihat sah malas sah. Orang yang naksir sah. Ku terus sah. Kalau batu percaya awas saja. Sesu jaga semua tolong percaya. Jangan terlalu laju maju cewek. Tahan tenaga kita goyang santai. Ikuti tempo biar keringat sampai. Sengaja bikin pelan kasih minyak lantai. Kasih slow, kasih slow, kasih slow, kasih slow tempo. Kasih slow, kasih slow, kasih slow atau nanti kacau. Jackson Bapele terlalu jaket sampai deh bajak semua sosmed. Sumpah pele sapu baterai lobet. Lah bisa bebas macam malengket. Terkancing semua sapu jurus karena bending yang dekat juga. Oke, selesai. Siap santap, harga merakyat, rasa nikmat huhu. Pasti bikin air mulu malili. Pas sudah pertunggal lapar, teman-teman. Jangan talang air ludai. Bikin kanyange. Sekarang Katong mau tanya-tanya sedikit dengan mas penjual nasgor nih do. 6 tahun lah. Bawang merah, bawang putih, cili, ketumbar, sama lain-lain. Kalau per hari ya tergantung kondisi lah. Oke teman-teman, sekarang Katong habis makan. Sekarang Katong mau cari pencuci mulu. Yang orang Waiheru bilang tuh dessert. Anjay dessert. Oke, ikuti Katong terus sih. Next. Jalan kalari, sampai bitis kering. Sama menari, gaya masing-masing. Sana kamari. Oke, teman-teman, lanjut Katong video kedua. Tadi Katong sudah nyangto, sekarang Katong mau lanjut cuci mulut dengan kuliner yang satu ini. Yes, rujak pantai Natsepa yang tepat berada di Suli, Ambon, Kabupaten Maluku Tengah. Perjalanan dari pusat kota sekitar 30 menit pakai angkutan kota. Sampai mana lagi, sampai bulan ke apa? Sudah
apa-apa gil. Syukur nikmati yang ada. Something zawin, something giving salute. Somebody hadis beram nacin culus. Walau sendiri ku tak sendirian. Ujian pujian bentuk pendirian. Tinggi-tinggi tapi pulang pergi lagi ulang. Teman-teman, rujak pantai Natsepa nih yang paling terkenal di kota Ambon dengan harga yang ya murah meriah lah. Mari katong intip proses pembuatan. Kadang lelaju tiap hari. Come vibe with me when you are free. Call me when it's 3. You don't have to tell nobody that you're coming home with me. Come vibe with me when you are free. Call me when it's 3. You don't have to tell nobody that you're coming home with me. Oh yeah, I know I'm Gucci and I'm bougie. Akang pun ngerasa nih yang bikin beda dengan rujak-rujak yang lain. We gon' be on holy cause you're the waviest chick I know. No surgery needed, no. The one for me for sure. We gon' ice shit up, put sauce all over. Every time you call me up, I know sana papunta. Wait, hold up, yeah, I'll be there in a jiffy. I'll bring my vibe with me when you are free. Call me when it's 3. You don't have to tell nobody that you're coming home with me. Come vibe with me when you are free. Call me when it's 3. You don't have to tell nobody that you're coming home with me. Ride with my woes out. Don't fuck with no hoes, I'm only falling for those eyes. I just wanna know right. Come vibe with me. Tell me you the one for me. Pull up on your late night, all the drinks on me. Just hit me on my line, so I'm supposed to be. When I'm on you makes you blind, you know who to see. God damn it, I know it. I'm falling for you. Just know that I'm hoping you feel it. Come vibe with me when you are free. Call me when it's 3. You don't have to tell nobody that you're coming home with me. Come vibe with me when you are free. Call me when it's 3. You don't have to tell nobody that you're coming home with me. Katong sudah lihat proses pembuatan. Sekarang katong mau tanya Sadiki juga, para kakek yang jual rujak nih. Seberapa lama kakak bajuan? Sudah lama, dari SMP sampai kawin. Terus selama kakak bajuan ini ada apa kendala kakak? Ada. Misalnya kalau sekarang kan jambu lagi banyak tuh. Ya. Kalau seng musim, kadang itu pakai apel. Penghasilan berapa per hari atau per bulan kakak kalau penjualan? Tergantung. Kalau per hari itu tergantung dari pembeli. Terus buah-buah yang kakak buat rujak ini itu dapat dari mana? Dia ekspor dari mana begitu? Dari pasar, beli dari pasar. Baru mengelola di pantai, siapa untuk dijual. Terus gini kakak, harga seporsi rujak itu satu piring berapa? Karena 15.000 satu porsi. Oh. Oke tamang-tamang, sekian dari Katompong video project keempat. Danke sunonton.